Por Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Arnut kisamla senrang kibadi nakajala Asam, yakaba ampala satia bantip yakarteng kapapura. Kila mensau jor hadin ke jinge tengku apadeng ka tuk-tuk MT Yamaha ka Pakishong ka pada new number AS28F 7868 bat ka kali Swift ka pada new number ML05M 6072 hakalenti sanman ban kiu shalom shalong kani klaja kalai phoi terik naitung aja pun riu hakapor kumpan riu steng janmiet hadin bak tuk-tuk kibana Asam ka badang wan phai nalum shalong klali ban terahi yak kali Swift ka badang kiu ban lej syakasnang pamlakrai East Castle District tang sio jing tip halogan ni ka jingja ki pulit ba kinong tray ka EMRI 108 gilalit ban penkit no yaki Arnut kinong siyang suwari ki bala mensaw sa hospital banyo ya ka sumar Tertiwai apa ilat tu? Lau tu mana? Lau ni duduk lau ni. Lau tu kah? Tertiwai lah. Ambil lagi. Lau tu kan tertiwai. Apa ni? Ada yang depan suatu apa tu? Apa sini? Hana. Suai je dong. Blok tu. Kau di dekat. Ya surat nak sembilan pendiam nak ada leh. Cepet kablok lah ayah apa surat nak kablok tu wira dan apa. Nan. Nếu bây giờ em lập giật thạ thay tay à Đi ra bụi tên này. Hả? Đừng rong. What should we wait more? nó sát đây rồi What should we wait sam? Kita mengar layak kali. Ada pulit tip. Kau boleh di bawah. Kêu nak phim murai, kêu nak phim murai, kêu murai, ya rap bat lang tu yo ihap, bat lang ka. Ya. Nak biang mah. Toh, tinggi semua. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Asam bat Meghalaya ka wei ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category kajo ka leer ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan